Emikoreji etandikire n'okushaba okubira omu makaje omu rurembo rwa Jinja ahi Abeebembezi okurwa mu districts zitari zimwe na zimwe hamwe n'abakuru abebembirwe enganzi y'obukama bwa Busoga. Not just a child of Busoga, but is a child of Uganda. Robert Kanusu is a God-fearing man. He's a very peaceful man. Ebusoga ekisoka mwebale okutuzalira omwana omulungi Robert. Mwebale okutuzalira omwana omugezi. Ekirala mwebale kumuma akalulu. Mukoro ogu gushyirweho abanyadini okuruga mu madini gona kandi aba basiimire obumwe obu RCC Kanusu ari kukora buri harikuza. Katonda n'atuwa amaani agakola ki obugayiga era byakoba bulungi nti Katonda bw'atazimba abazimba bakola batya zimbira bwere. Abegesa okurwa muri Mbarara University of Science and Technology ahi Kanusu ashomeire basiimire Kanusu nkomwe kambi. He didn't score less than 75% in all his courses. Omusogo akoba nti kalam a pen is the most powerful weapon that you can use to change any part of the world. Consortia Maimura Anthony, tukolagana for some good time. Mwina akubeera omukasera akabi aba mwino. Kanusu Robert yaheze emyaka 3 arikora nk'omuhwezi wa mukuru w'ihanga ahabwa Mbarara City North bito bwa hati bamutumire omuri Mbarara City South. Omugandi abakazi okurwa mugomborra ya Katanda omu district ya Rubirizi bashabwe kume ekitindisa kyabo nk'abakazi. Ninsaba ngo abakyara ba Katanda, abakyara ba Kisaru, abakyara ba district ya Rubirizi twegwa kukora n'amaani. Emeserize nkito Kisharu CDC kujaguza kiro cy'abakyara. Kisharu CDC ne operating mu community kandi majority omubazire bitu abo tukuyamba n'abakazi. Tobwira nko mukazi okota gamba omukazi okota onyijurwa yoko mu biyungu byawe mukazi okota ikagati y'abantu nkaha ngo kire kiwatisa konko bwa hati ya government yite katuyamba noza ahagati y'abantu omukazi otisa. Ebi bigambirwe obw'abakisharu CDC babire nibajaguza ekiro cy'abakazi kandi emikoreji ekorirwe ahishomero rya Kisaru Primary School Katanda omu Rubirizi. Sima government ya Uganda abo kwicheze bitongore nk'ebigumana bizo mu Uganda na muno project bizo mu Kisaru itwabazire tukajiganyirwamo mukorogu kandi abasima ahabwe bite mukoro project eji okushomesa abana kandi mukagaruka mukashomesa aba institute kushanga mushomese bye mukono kandi bya kusupportinga munonga. Mukoro nugwe gumwe bamwe umuvosire nubashoma ebyemukono ahari Kisaru CDC batungira amabaraha gabo kandi borekire okusima kwabo. Ndemaiko tumwakire na Onesmus ndiya nabo abwa TV West.